Ćao, dobrodošli u Mini Salon. Ja sam Petra i danas ću vam predstaviti ikonu među mini automobilima, novi Mini Cooper S. Krov automobila dostupan je u više verzije, između ostalog u sivoj boji, a od ove godine i u multiton verziji. Kao što možete da vidite, prednja maska je dobila nov i aerodinamičniji izgled koji ovaj model čini još dominantnijim. A ukoliko želite da vaš automobil učinite elegantnijim, tu su Piano Black spoljašnji detalji kao deo dodatne opreme. Kao što je slučaj napred, tako i pozadi. LED svetla predstavljaju deo standardnog paketa opreme svakog mini automobila. A motivi britanske zastave čine ovaj automobil još upadljivijim i prepoznatljivijim na putu. Naravno, spoljašnji dizajn nije sve što ovaj automobil ima da ponudi. Unutra vas čeka prava zabava. Kada zakoračite u mini automobil, tamo vas očekuje prepoznatljiv centralni displej, koji je sada redizajniran i dobio je touchscreen funkciju. Naravno, opciono možete dodati bežično punjenje telefona, instrument tablu koja je digitalna ili ambijentalno osvetljenje. Standardni multifunkcionalni volan dobio je nov i sofisticiraniji izgled. Mnogo toga zabavnog bi moglo da se kaže za ovaj mali gradski zvrk, ali jedini način da doživite osjećaj karting vožnje na ulici je da sednete za volan i odvezete se. I naravno da ne izostavimo, Mini ima sjajan zvuk, a kako biste ga još bolje čuli, prebacite ga u sportski mod vožnje.